Assalamu alaikum. Sabosal beceri. Dağına nokçemek bu hala dedi gaçhani. Tezet. Osmanlı'nın krayoniyes. Selo Algazurova. Skoluk lihatsa. Şey bolna bir hap var. Nochtishka de istiyacet. Hacı eset ve iyo. Ve malaya yoxas dal geç lotu dayanır. Allahu zet ve bu doldu. Yürü bir saçar dal iman sabır oldu. Bayıqatın amalin dal ahir bu dal geçti oldu. Bir zaman dal yakın yasmını savut oldu. Dal barça bu masal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رزق الرشدان عز وجل لما يفصل ذكر شأمر ليل اليمين والبيتر الآن يرجع الله وشحنك لا إله إلا الله يعرف ولا صلى الله تشجعه بالإشاء قرآن آيات التسبيح التهليل ويوقع شو دعوات ومرد الشق الذكر دار واشبلنا الحق صلى الله تعالى عليه وسلم دار صلى الله وسلم وشخص دار الله وخير والله دار ويلي دار عاد وكيف شوي حجي دار الاستاذ حجي خرفودا ويديك شيء امر الملك ويديك راش ويديك نار يالش تدخل مش وينام ويدان أقام السويتين أهل البلد دار شيء نقولش حبيب الله تعالى عليه وسلم بيجي إشارة مطلق واشدة سنو ستاود صور ستاود وحن دار دار سشمر دار حزابي ولي حبيب دار صادق دار شيء شرط وأخير دار شيء الشفاعة حق أستاذ بركة Saygı üveyge dayanmak. Arabadan değil. Takımıya. حاجة ناس يعني وين قاعدين وجوا عطش ثاني الدير دينا ولا ثاني دوشور مردوانسا دوشور جنبلمسا تاني اللي قتل تعصادين قبل زيارة لا زيارة قبل حلق هاي حلق يدين ولا تحت أي ولا تحت وين
Şön yok ya, mırtlık yaşın bizim solda. Din ucun solda var. Daha ziyade kapı. Olsun. Daha geçme yeşil dolu. Ama sadece hatları satıyor zeytin. Hac yüzü bel boşuna. Görgü sahip koy. İşte akul koz ya hacı abarkın. Akul koz bu hacı olsun. Dağıl azze ve celle şiirlik yüzü şunu. Şu an o masu hac beşna hada ızdık dolu. Karşı adetimiz. Şiirlik yüzü olsa habib berketiz. Dağıl doyda yok vakti olma. İşte acil. Adam yeytili veyn. Yani wol veyn. Değerli Peygamber Üstadına şu an hadi Mevzuna aşkurullah şıkkı alhamd fasallahu vahda işte buna da kalosiş mol şu khimur şort dağıyoruz kurun dik Vam yulabo sarado para toyo apa gözü Bana konsensus do yok pé var. até acho que do pé que tinha Biraz mısınız? Hadi oğlum. Adı konuyu çözdük ama hoşu ben Alhamdulillah.
getiriyormuş. En küçük bey. Vay işim bu anda. Değerli reis, Teşekkür ederim. Ya gidiyoruz. Sağ olun. Abdullah, that's all good. الحمد لله رب العالمين